Here we stand tall in our faith today because we believe that there is the resurrection after death. May I warmly welcome each and every one of you today
likewise friends who have known him and have great impact and influence from him. As we stand tall today, let us ask our God that wonderful golden opportunity to be clarified and purified by our Samoan way of asking for forgiveness. Temne talatuai aina, ole tatu li koma, o tatu ele o tatu tangata whatawa, awa, te whaamangalonga, matinei o rana sala, te tama, swate ko aina whana. Te ask for the Samoan ni koma. Maliu Yesu ilungal ko se wa pa mangaloy na ita
That someone is our dear Father, Asiasiga Tuafoe. Father, grandfather, faithful members of family and church. No doubt, O Lord our God, we struggle with great sadness, and yet we are full of gratitude and absolute hope in your promise of eternal life. Speak to us in your holy scriptures, especially the Holy Mass and kind prayers of the faithful people. For us, Christians, death is really returning to our rightful place in heaven for perfect joy and perfect peace forever. Tātou tālo. Le tuaro mātou ma tai siri i le langi, i liu mai o whonga rufa, i lau whanau whawawau, a inga ma le kalesia. Ua mawhatia i le whananoa ma le roi matamalini, ua te mapele, lau au auna, Asiasiga Tuafoe. Palawan au ia, o le tika le seua o le mua le futia, o le tau e ako ma velo i mahinoa. E wi lava la le motusia o le lo whamawhana whanau ainga, ai ua tasi ai nasi lau sosia, o lau whamirianga i a te ia. Ia, lui tauina i mātou i lau uku o le ora, a maise le maulinga o le taulanga pa ia, ma le mususunga a le anganga ia i a te i mātou. Le atua, sufi la mātou whana noa ma uma, ma whaai le pale i le manu maro, i le tamā ma le ohauna i a Asiasiga Tuafoe, e fia ai le fia mu o ia, i le whawawau, whawau lava, Amen. Please be sitting in the Holy Scriptures. Tātou whaitama mua, ua maua mai lea i ni tusi o kenese. Mai mata koe tua, koe i koe wha, whaangata mai koe i koe fitu. Whaafonga, o le aho whaitawina. O le tala lele i le langi malalangi, ina o whaia o ia. I le aso na whaiei e lea li i le atua, le lalolani ma le langi. A o lea i lava ni vau iti uma o le whanua i le lau ele ele. Ua le tutupu fo i la awa uma o le whanua. Awa alua e le ausa i le ele ele. Ua susu e le funga ele ele uma. O na whaia lea li i le atua o le tangata i le efu o le ele ele. Ma ua maanawa i o na punga Yesu o le maanawa ola. O na awea e leo le tangata ma le tangata ola. O le upo le li.
Who will bring charge, any charge, against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God, and is also interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, or hardship, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for the sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are among more than conquerors, through him who loves us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God. That is in Christ Jesus, our Lord. The word of the Lord. If I just see any motor, well, if it's a wing on the Ia tour, mobile there, the Maria, I go on there. You are the little child, someone far, much of my child, the faith Mubua, I found to my there, in a fight of my own. I will have to value or to roto. Yo to fa to ele tu, e fa to mai foi ia ta. E tele me ai no foi ni mo to no tama. Ana le ai. O foi a tu ia to. O te a sa uni se me no foi o to. A vai foi o te a no sa uni se me no foi o to. O te to sa. O te sa via foi o to. E fa tasma. Ida ngai o to ida mea te iaia. Wa Tuafoe le ana i le mea o te api ai. Wa whai mai i a toma i a te ia. Lea i e, mātou te leiloa le mea e te maliwa tu ai. Mātou te le mawhai a pape whea o na i loa le ana. O na whea talai atu ai lea i su i a te ia. Wa o nei o le ana, o le upumoni ma le ola. Le alo tu lava se tasi le tama pe a le ui mai i a tea. O le evangelia i a le rei a le riki. Blessed are the mournful, they shall be comforted. Ia e, o whānau noa wa maa whanai ngai nā tō. Tō mua te whāpunga la e so, mā le whāpunga Samoa.
Mai Samoa, e ngasele toa ai ola lava puke. E maliu le toa man le tua, ai pule lava le tua le soifua lau lei. E mai se le pale liki, le man malo le langi e whaawala. Whamaile teologia e le ecclesia, the theology of the church and its teaching. The beginning of all beginning is God. The first of all first is God. The creator of everything created is God. The source of everything is God. So the fundamental belief in ourselves is God. O le whapapapale tātou le tātou whātutua o le tua. A le tua o le amā le sūwhanga nei. Pe mai la lea o onga pe le whaitauinga o le whaitauinga mo'ua mai a kenese. Kenese lo kulea e le ni tu mai le na mo'ua. Le tua le na mai na mo'ua. Mua ia rofa ia te oe le tangata. Le na mai na whitofi ai le tangata. Ma whauai le nganga o le tangata. Na nganga le tangata e toi fo ilapa i le tua lona manuia. Le rata mai ai ia te upu e pelu o le rua. God created the rua. Le rua le o tu se mana maona. Mana mo le nganga o le tua. E ola mai le tamatiti po le pepe, e ola mai le mana le. A ua fo le soifua le tangata. O le manapa le, o le anganga e toi fo i la mai le tua, ai se a, o mea tō tino ia le tua, mea tō tino ia o ia le tua, ave mea kai sala ia kai sala, ave mea le tua i la le tua. God, the rua of God, created a soul of person that never be taken away. Le soul level o le anganga le o tangata is immortal. Is a property of God, is returned back to God. What happened to the death? Death is only a death of the body. O leoti lea o la tino. O vai se a. O le tino, o le ele vale le frefu. Le whawai ai, ia sarata polo, o tātou lea o whale ie. Le whai ai, le whale ie lea, o la kuipuia, lea nganga lea o le tua. We are only a tent. But our real home is in heaven, where the Savior is, and where the angels and where the saints. Those are the blessed, the God the Father in heaven. E mo muala i le tātou whātua tua i na ia manino, mamā o ioi le lei. Le tātou whātua tua le tua. Awalane ki sini mai says, e iai se ola tua atu lau. There should be any question of Christian. He said, is there any life out there? Of course, the soul go back to our God. Le nganga lea mai na mua ia rofa i ai le tua, ma filitofi le tua, i lona ma ro e whaakau, e se ala ne takitu i ai le tangata. Wafi mai ia upu a roto, o le takitu i lea o le rofa sili atu lo o le tunga mau, hape na po i masaa ke tianga, ia le manatua, le lei o le rofa i le tangata, pero te māka o na ia Asiasiga. Lua se whaptaranga le so o le rofa. Tasi ia susia le tua, the tribute of our God, always be with us, le rofa. E ila upu o le ngana. Mai le ngana latina o le filia la. Filia la sa le upu le family la. Family la, o le rofa mawhana lea, o te mātina, mauso o tu pakini. O ai mai, le whamai tō ngā family, is that right? Family. Ia, ai māta o whia le upu Samoa, i le rofa le. Whamai le upu Samoa, hau mā tua whanau. Whamai tino, e tamāma tina, i māsasai o māsusia, o le rofa wau. Le whanau. Le rofo le wau, o le rofo le mawha pele pele i ana o whanau. A whai, e pula la goto o soifua tamamutina, ia le tūranga la le o whanau, o au whanau o mātua.
Te mamoli na whaatai I ana whanau o Asiasiga, Tuafoe, wa mautinoa o mol mau le lātou tausinga wa I le teimi o ngase le lātou tamā. O le upu Samoa, o hau matua, o hau whanau, au le tua, e hau le tua, le ngate matua pu whanau, au whanau ai le umau le tua. Tasi le arofa. O le isi arofa whemai, le arofa le eleni o le akape, unconditional and of course unlimited love of God. Le arofa lea ia I tātou, patu susa umata tātou, tu waitu tusa tātou le arofa lea. Po le watima, po le lauoa, po le matua, po le laititi, po le marosi, po le ngase, mai po le tua, ia e lau falasi le rofa lea. The acapella always be with us. Ai, e siri le upula lea a e peri. Mai lau e peri o le ahaba la. O le ahaba la. Loga minga, o le rofa lea e whaaraba. I tēno la. Le rofa la lea mai e pipi ia te oe. Upsa boa mai ia e pi mau ia te oe. E pele I e tonga Samoa. O le pipi ma le ele. Bata mo fiero. Ai sea, oi le ele. O tātou le ele lea. Pe mai liu ele, liu e fwe. O le oti lea. Mata mo fiera na kula le ahava. Wa te fiu lawa tafi ese le tua. God stick to you, whatever you do. Well, perhaps you don't believe in God. God always loves you because of the love, everlasting love of God. Le rofa la lea le tua mai a mai ai ino nārko, ia aua nei, o nei whanu se tasi, ai ola I la tau whatutua I le mālo o le langa. Oa, o le whautu matangi lea a le tua I ngāra. O wā lo whaarutanga I malapale I o le māti mālo. O lea lawe mai o Iesu lawa lea na whio mai. Ma lea lofa lea e whaarua. Wā o ia lewa mai na maliu tongi ola sala. Ma lea sala ma whale tonu o le tangata. Le lofa lea mai ia le theologia, ma le whakatua o le Eucharistia. E pipi ia I oe wāu, se o lava I le whāua. Ai, o whaalia mai I le taunga lua, le upu le arofa. Nobody can separate us from the love of God, which is made perfect in the person of Jesus Christ, our Lord and Savior, the resurrection forever. Ia o lera mai e ato o toa la le rofa lea, ona o Iesu le Keristo. Mata o fia koe upo Samoa le Iesu Keristo. Alo le Keristo sama le upo e lengi o le Kyrios. Fe mai Samoa o le Mesia o le Whaola. Mata o fia e sea. O a fe mai Iesu le Whaola. E maua le ola le oti. Whaola. Iesu le whaola e maua ai le ola I le uaoti. Maua runga le vāte tia e manmanino, tā manino o le whaola o Iesu lea. Lewa le ela le pangalia I la le so. Ma Iesu au atu te atu tuane, au ne o tō whāna loa. Tu tasi o tō whāna loa I ata. Wa o le hana I mano, le hana I le atua. O hau o le upumoni, le moni a whionga pa ia le tua. Ia a whionga ia le tua, e mawai o tatu ai, o le pale lii, o le whaa o le tana. Lua la se vae no le whaitanga le mai, a o aina la boli-bolia, le au filifilia. Le au a mio tonu, o le au whatutua a kelesiano I le tua. E boli-boli lava, e Iesu le Keristo, o le au angelu le tua. E a fio mai, e sa pae oe, I maave, I le nofo alii, o le tamaa. Oi nā, e mau ai, o pale pifu mai ai, e sangato Mateo, ia, o le ori mai fia, o wā o lau tongi tele, o
le langi lea e whaua. Awa o Yesu le whaola le wa fio mai o lo ola o lo fia fia te i le langi lea e whaua. Ia whaikula se whamatalanga e le tautua matawela tau ia o le tautua e ainga nei te maa. I nao sinda o le mau ko. O le mau na sa mo mai sa mo o ia o le mai o le tautalaso. Tautalaso o mai sa mo e te oti pe te maliu pe tu malo foi a tautalaso. E tautala tausama. E tautala lau na lue tu lo wa. Lo sa a fiana. O tautalaso la i le Tamang me Asiasiga, me Asiasiga aso ia to ama te wa. Mai ke wala fu manono o le o la passport te Tuafoe i papa ai mo fale i one o ina la no o na ma ta ai mai fe ai da o la o favor tam a ta to wa. Mai o ia o ta kai mata pa o na favor le a a te wala, ia malanga mai foi sa ili malo mai, le nuku e tawhele susu malbeni, ia tau rea lea ma le tina lea ia Asiga. Tina lea Asiga e le ngā tia, ia se ala foi lea o Sasoani, ia po wao whāpenga o te ngai ngā tauranga. Ia, te mina sa ngā i Free Kings, i St. Louis Free Kings, nana sa tai penai pe singa la titi fo ia e la se kale si ele pesi ia wa mai le makia mato mo wa de ainga ne ainga lo ainga le mo mai le na tu ma duenga ma la tu fa tu anga a wa ta to pesi pe mai la ia ma le Asiasiga te mi tamu mai ai ko ki la minei ma esa no fosi ainga ese le fia pesi Porque ele olanga tu le até pelo olanga le o Davita. Não olanga le o le fai ia o olanga le o Petero. Pe Yesu Petero o uma lo fai ia ale o fai tanga. Ao le olanga Davita. Davita o le ia ba lo fua ia ma sufi na pese fitu suma tolu salamo il vai na salamo na skulu salamo ia atavita mai fatu na vai na pese e tata wala na titala ia me ia do i meola ma mandele ia ile tu e na no ai ma e mane e soma tele i pese e ngata e fatu pese ole Palinga musika pese a Silia ole temi pese a maia de ole mawais ale lei temi pese ole lei ole pese ya ole mau lea e tama ya Asiasiga pa foi ai e te mana tua te fai o tuai se la au lei aso ile tangi e tangi tu ile lofa ilana wo iona tana Papera da upu, awe wa mali litua, wa mau wai pa penga le tawa. Le mau ngai o tilipoa, awa ne to e ai se sau manu, awa foi ne to ai se timu, wa o ngawia te talita o toa. Sau roe o na tana, wa masanga o rua ngana, o le mawhai na pese seina, lo o rua malimu. Awa e sini no motere babe o le lele o ai e sini foi no au marusi o marusi o le ona ai panga lea e matui le maliu o le oti awe o mali lintoa o mau o wai a penga o le tau Tato tu rai o me pone o a ia Tamo tele o anu manau e o ai to
Let us pray for Asiasiga Tuafoe, who was given the promise of eternal life in baptism, that he may be admitted to the company of the saints. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the sorrowing children, relatives and friends of Asiasiga. May you find strength and consolation through your Christian faith and the love and faith of this community. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for the souls of the faithful departed, especially the soul of Asiasiga Tuafoe. May he be reunited with them in God's kingdom, where there is no more pain or suffering. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all who are gathered here in worship. May our own lives be a witness to the generous love of the Lord, who lived, died, and rose from the dead, so that we may have life and have it to the full. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for all the sick and suffering, and for those who care for them, that they may be filled daily with courage and hope. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. We pray for our Holy Father, Pope Francis. We thank him for his continued guidance of our most holy church, and we pray he continues to extend his blessings to our church fathers and to all your faithful. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Loving God, we ask you to soothe our sorrows and hear all our prayers for our loved one, the faithful one, Asiasiga Tuafoe and family. We make all these prayers through Christ our Lord. Amen.
tau le nua le tua le tali le la tatu tau langa le tua le te mā le ona le mana uma. God to the town, we pray. Le le iro mātua tua, o matangi sa o olo o lofa le mawai I lau o au na wha maoni, e ua mani liu. Wha whenua I o moli mōri a te miso le whaona, o te ngāta whiwhiria, I le nofo ane I o le kua wau, wa wha pale ai nā tō le pale I, o le whaatanga I le langi e whaatanga. La mātou le ngalea, e lātou mātou li, o Jesu Keriso. I matasi le ni mau tō, Lasi ia o tō roto. Tātou whakatai le ni, o lo tātou tua. E te māe le tua soifua e whaabau o le mālosi malama. Se mi te mtawhai mai mātou whakatai a tui lau whiu. E lātou mātou li, o Jesu Keriso. O Jesu la maria, le me toi mai noti, na tawhai ata lo mātou whā le moe I le toi tuai. O le whā ki no le oti, na tuku mai ai le whola wholanga whiwhia o le ola e whāwhau. O le ali, o louru ua e whātutua, o le ola o suia ai le whāutia. O le oti o le tino, o lo wātou no whanga whātara nei, wātou te mawai I le no whanga e whāwhau I le langi. O le ala leo wātou awhatasi ai ageni mula ia le langi, no mole atu I inga e senga whai tu mau. Similar way when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and the eternal covenant, will be poured out for you and for many for forgiveness of sins. Do this in memory of me." A mystery of faith.
We offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you count us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Stephen Lowe, our Bishop, Michael as auxiliary, and all the clergy. Remember your servant, Asiasiga, whom you have called from this world your Son. Grant that he who was united with your Son in your death like this, may also be one with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters, whom you have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us, we pray that the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, their spouse, the blessed apostles, and all the saints who have blessed you throughout the ages, we may meritably co-heirs eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever.
Ko te tui nāta te otoro o while mū te koe nātu lea ni atu otoro. Awa ne sisina mai a mātua sala, ale mātua tua o e kālesia. Le a mai e mātua le while mū te si aero o maro, le wa esu e fuai e whaavavau lava. Te tu mau e ato tau le while mū, o le toi tu o ke miso. Ato whaiai lea, while mū, o te whia, o toi tu o tātu i pāo.
eulogies, te tuaia tu la nanga le whanoaru, wala au vai le sunga ia tupuola Tuafoe au sange, a se utu mawai lea a se maa ia se singa Tuafoe, a pia le ano ia o Tuafoe, ia awa se la tumu le mau. Mai le upu o tātou atunu, motu atu le pā, au alama le sila pia, motu atu tangata, ai tu mau o sa fianga, malana tautua me tabela i ainga, a pia koi e Asiasiga. Tumai sumai la sunga ia ora Tuafoe o sangi, ana whakara. Everybody noticed the Oscars the other night? So I prepared a speech just like that. But don't worry, there'll be no more Smith intimacies here. Those who get the joke. First of all, I'd like to say tahopa i le whiunga ia tātele te wā, tātele tanpopo, tanpope, and tātele DJs. I guess I'll start with who I am. My name is Paul. I'm Asiasiga's eldest. There are 5 of us, plus 1. And I'm the eldest, and I was born in 1977. Then there was Philip, who was born in 1981, followed by the first of our 2 sisters, Sophia, who was born in 1986. And then there was our baby sister, Christine, who was born in 1987. And then, of course, there was the smallest baby, Sangato, who was born in 1991. And in addition to that, we were blessed to have Isaac, the youngest of all of us, who came into our lives and blessed our parents, and blessed our lives, that's for sure. So I'll talk more about that as we go down the line. I guess, thinking about that, I shall start with my childhood. A memory that still sticks today. When I was around 5, I just started school at Dominion Road Primary in Mount Roskill. Dad always used to bring me lunch, but back then we didn't have a car. So Dad used to walk to the Mount Roskill shopping centre, buy my lunch, and walk all the way over to Three Kings and drop off my lunch. And in my lunch box, sorry, not lunch box, but in my kamapepa kaika, because I didn't have a lunch box back then, there would be a rock cake, I remember that. There would be a Sally Lynn bun, those were nice. There was a long green donut, and there was always savouries. There was either a pie or a really large sausage roll. And then of course there was an orange juice bottle. Sometimes my favourite drink back then was the Zap drink, which is the chocolate drink or the banana drink. I remember that because, you know, thinking about everything that's going on today and this week, a lot of memories have, you know, flooded in, and, you know, doing some searching of, you know, how far back I can remember Dad's love for myself and my siblings. And, you know, that's going back 40 years. I still remember that 40 years ago. When Dad used to, you know, care so much that he would walk, you know, to great lengths to make sure that I had lunch. Philip came along. A few years later, after I had started school, Philip came along, and I started noticing that in the farm pepper, it started to get a bit light. You know, I think most of the lunch started going to Philip.
thing about Dad I remember all the way back then, this is going back 40 years ago, was Dad walking the biamo all the way to the church from our house. You know, some of you probably remember that. But Dad, you know, just thinking about this dedication to, you know, playing music, you know, for the choir, he literally amoed the biamo, and it was not a small biamo either. You know, it was one of those old biamos that you had to pump with your feet to get it going. And he would carry that over his shoulders from our house over to the church. And I thought, wow, this guy really loves to play. But unbeknownst to me until years later, just how much Dad really loved to play and why he played. You know? I was around 13 years of age, and I became quite independent. I left home, and for some years, so I missed a lot of, you know, the teenage years with Dad. But then my brothers and sisters were blessed with having those years with Dad and Mum. When I came back home around the age of 18, you know, I could see that, you know, there was so much love in the house for Dad, from my siblings. And so I just continued to, you know, join that love and, you know, and experience Dad the way that everybody else was. It was around that time, 1996, I was going through some trials and tribulations. I was going out with someone in Mangere, and it was quite serious. And I remember coming back home, and you know, I was a bit of a Theological back then. I didn't want to listen to anyone's advice. I remember Mum calling me, "Come, Paulo, Sal." I never listened. I just sat outside on the steps in our old house in Mine Colorado. All day long I was, you know, depressed, broken-hearted, all the rest of it. It was Dad's calming voice. And just this gentle touch on my shoulder. All I heard was his voice at that moment, and he called me and said, "Sal, Paulo, Sal." And I just followed his voice, and I went inside the kitchen where he led me, and he told me to sit down in the kitchen, and you know, on the table there was a big full plate of flour that he just made, because it was around Lent, and it had all the trimmings, you know, sliced tomatoes, sliced lemon, just well seasoned, I remember that. And then of course, our favourite, whare pukawa. And he just told me to eat. And all he said to me was, "Oh, yeah, I'm sorry, yeah." And those words I've heard him say every time. When times get tough, for all of us, those are his calming words. And they brought great strength. I remember that. I take this moment, special moment, to acknowledge our mother's family. I'd like to thank our mother's family one more time. Because when Mum passed away 11 years ago, Dad's job wasn't quite done with Mum's family. As you all know, there were a lot of whare beloveds in the past 11 years, and we were always there. And let it be known that it was Dad that always made sure that we were there to represent Mother, him, and all the rest of us. So I'd like to take this moment to the entire family on my mother's side to thank you all for being here today to help us celebrate the life of our father. He loved you all. That we know for sure. I turn my attention to Dad's family.
Some of you don't know me, because as I mentioned before, I was away for many years. Some of you do. I'd like to say thank you to Dad's family. Take this moment, in the house of the Lord, to say thank you all. And know that Dad was a man of God. He really was. He was in the zone when he was on those keyboards, on those keys. He was really in the zone. So respectful, so reverent, and just truly a man of God. I can say that. So I'd like to say thank you to Dad's family at this moment. Dad looked after all of us. He loved all of us. If you look around at my sisters and my brothers, you see a piece of Dad in all of us. We like to joke. Those of you who know all of us, we do have jokes, just like that. Before I go, I'd just like to mention one thing. I remember looking at some photos when Mum was alive, and I was looking through her box of photos and things, and I was saying, "Oh, remember this one, Mum? Remember that one?" And then that photo popped up. I said, "Wow, look at this. Dad in his element. Dad smiling, Dad in his happy place." And Mum told me, as the saying goes, a picture paints 1,000 words. Mum told me at the very moment that I speak about, it wasn't just the fact that, Dad was sitting there in awe with a very expensive set of keyboards. It was the fact that on that very moment, that very day, that very week, it was the first time that our family had gone away out of Auckland for a proper camping trip. And Dad's face, the smile on his face, was from one side to the other the whole entire week. Up in Tuafoe, out there in the Kaipara Harbour, it's a really good fishing spot. And while the rest of us were back on shore, Dad was the only one out there fishing. So I like to think of Dad, and this is my parting words. Dad, for me, and for my sisters and my brothers, and for our dear beloved mother, was a hunter-gatherer. I heard the eulogy, I heard the Mum's last night, very beautiful, and it was all right, all correct. But just to summarize everything up, Dad was that hunter-gatherer for me. He made sure that no matter what part of life was going on, or whatever was going on, we were always fed and looked after. So, Dad, I just want to say in the house of the Lord that you truly are a man of God. And I wish you well. And I know you're going to be happy to be with Mum again. But every now and then, just check on us. Whisper those words of strength. Thank you very much, everyone, for being here today. On behalf of my family, we love you all. Thank you to the celebrants and con-celebrants. Thank you very much. Yeah. Manuela, Malama, Dad, Fatsaitila. Salamoramo mai le ia sa. Ma mai moi le fai salamo. Ma vai le ole. E ieri fa mo tele mo le ola atali. I le sua fa mano le tuo ta male tuo le alo ma le tuo le nga pa ia. O te fa yesina mo le mau.
ma whaanga le wale whai whatau ala ia hano le lai o la wai wai mo tatou live stream ia a le ala a tā mai tatou whaaloa wai lea e whatau wai pēr ngana mo le mau e wha o mai mo le aso o se roso tai lava a wasa lango mai le li ia tia. Ma moe le paisalamo. A ma vai le ole nei. E ieri fa mo tele mo le ola atali. I le suafa mano le tua ta male tua le alo ma le tua le nganga pa ia. O te faiesi na mo le mau. Mo le uso o tua le olanga nei. Patulo watu la wafionga pa tele pa pelo o wa patulo watu fo pa ia o le atulu tupu mai oe fo wa oe pai mai ni aso se mon mawina te taimi o Asiasiga lungo le ele o mato sauni ai se mon mau o tawa e uina mau mai sa mo nei ia o anga lava le wha mai o mapua e on tātou le pata. O Asiasiga. O lona iwa i leo le whanau. E matua le teine. Na maliu ia Februari. Masina lente nei. I le asurufuru vanu. A leo maliu Asiasiga. I le asu upu whamaki. O teine matua. So le ma, o lona lua. A lona iwa leo le whanau. Leo maliu nei. Ia, o Asiasiga. Tele tāleni po ina e le tua. Tele po tangata. E lato ke militino fantasti in New Zealand. I lona o langa. E tāleni sa ora ai. O se singa le whainga luenga se ngā luenga. Asa e tāleni sa tausi e lonto rua manan whanau. Tāleni mua. Sa ole le leil pidiaki a se singa. O te mo otu langa e o te whai a walu New Zealand. O le whane lava o Asiasiga o te whamautu iai, a wā o le tama, tauna o afi iai. E marama loa tāeo, tāera Asiasiga. Ia o maritiu pidaki, o so le tāwane. Aru loa. O le taimi a e umaise whaatau, e manui ai tālonga Asiasiga. Fōt mai lo le whane. Ia mawhai mato me ai. Sapa pena i lona o langa atoa, e lesi tangata whaingo fia tā longa piriaki, mai la tō tā alo. Tāna unau fōi e iai. O lona rua o tā longa safi pe Asiasiga. E o mai nei lava i le, teimi o vai. O whaia. O a ona le mwhaio na alu le mea whai ai pespitinga. E tuli no nā tali e, whatau mai pepa. Ia na umai lo le i whane, tā whai lo ma Asiasiga e whaten tali, teimi o tā longa. E ilo o mai Asiasiga i ngō solpanua. E o po i tamati i si. O le mele o te o poi. O pertania e whai tā longa. Ia, e ilo o mai Asiasiga. E manuia whai tā longa. Fia tele ai. Ai e poi ma anga wa whaale tamau ainga whaale lan. Sa whamania i nai o ia. O Asiasiga o ia o se ali fo mai Samoa. Tele non to mai fa fo mai Samoa. Ar me o te opoi. O mea sa ia whao ngaina. E whai anu po. Nā le paralili ia,
ma le pangu sa moa. Ia mauna 5. O mea sa ia paonga ina ni tāleni lea. Pe tama pe teine pe matua pe le tiki. Sa tele ni suru wha i tangata e pio mauna soa. A sa tele po ni wha manu ina i tangata. Nisi po tangata o lea awai nei sauri. Yang koe ni mori mau mai lea o tala leo o po e tua. E anga wa tele se sing. Nā po no po iatu lan whanau. Ma aile pala leo tāli na le toi. Mi fo elu mai e whaile no po. Wa wai po pene mea ngaru ai. Ia, o ase Singapore. O se ti oise tangata pai pese lotu. Nao e mori mauina o iei suri o ase Singa. Lana whanau to lua. Tamo sangato, ia martene Sofia. Le to lua na lewa au ngā tele moreri. Waptaia o le ainga nepo. E tele tangata tālinia. Ia aratara lau mo ase Singa ia mare whanau. E estere fia ase Singa. To anga po i pai pese. Ase Singa po ni talia lau po. Po pele kālesia, pe ramosa, pe katoliko, pe metutisi, ai mana o mea lan sosoan. E alu la vai fai, o te fia tele iai. Nā hu o wai atu le pine nā tana te, pine malo no. Ia, e le ropo lana pine nā no, whaasala la walo na angawa. Nā te ti e mai le nā o patutolu. Ia, ase Singa, ia, Whaptai o lewa i o sui. Mōra ngā rua ngā le tua. A o se Singa le matua ai. E leo sa tangata e. E ata se Singa i e te uma. O lea lawa se. Da te le pailonga ina sa tangata. E o ko tangata si mai atu. E fia ai a se Singa. Tele tangata nā e mōri maura. Tala le pa atu. O te fia po i ai pe au watu. E whaaria la manu nā ngāngu fia tangata. A mai po tangata le pale. Fia. Ia, mea lane. Tāro sia ia. Maua le whanau a se Singa. Ona winga. A soifua maola. Ia. Ona mato. Ia, o se Singa, le o po ia. A sau samo le whamoi moi po ena mato a inga. E paife au le lei, kuka le lei, fia e taimi uma. A au po ina aruatu ina, ai mato atu. E fia e a mato, mea lea, pate tele, se Singa, e te anu male malia o mato lotu. Ia te oe, Nau tau Tuafoe tātou ainga. Ia, ia e o le. Au pia nei asu. Ina nei o le whauri umi sauninga o na o sa mōri mau. Au iai po nisi pia mōri mau. A mātou te taro. A pai po e ini winga o se Singa. Tau tau le fia iai au teimu tau makuta. Ia o tau lo whangia. O vai inga o tangata. Ia a pai po e ini o na winga le neimata ua mo o tau. Ia pai le ma la unga, ia pai poi ma onga ia o tau. Ia e mātou te whamanuia atu o tātou a inga uma. O tau o tui nātu i airwha moe le ne aso. Ia ona wale ravano atu. Ia o mātou whamoe atu. Ia te tau o mātou poi pe au atu. Ia te tau te mālo tātou a inga. Ia uso poi mo tua whapine. Ia o lana mea siri. Tau te sira pia mo le ne aso. Whaine nā ma tātou. Lopa na tua ma whamanuia e lopo pionga pātele. Ia, maro o wā. Ia, whamanuia pōle tonga wāo pionga mai nei. E, pōle mau la soa se Singa. Ia, a whapoi wa ise. A leo ma se tala wa le tau maria lau tau whaafonga. Ia, poi mai le ma au ni monono tai. O lo ngō Tuafoe au sange.
peo no foi atu lona lua lea. O leo te nopo nei la inga. Ma tau mara, tau lua mara whanau. Ia sana unau api o. Ia awa, pangalea wa. Nono tia lau o tamai taiman tawa. Ia o no le whama. Ia, manui tēlau tātou waso. Rā, le pese le whai upo le pese ale. E whakasale. Tāloka uso e topaina oe. O asau lei tupo e malolo. E a la oe ke a mama e le po. Sofa, sofa, sofa. Ni popo tu u e a olo nei pola. Paita uale umawhea. Olo matai olo uawala. Sofa, sofa, sofa. Mamia tele sauninga, patai. Manila malanga. Thank you for the eulogies, wonderful eulogies, not only here but also from Samoa. But I stand here to ask the spokesperson for next event. Sini ngei foi o tau kai o ngako. Le foi o whaai whamua. Whakau kai ngā tau kai maka palpala. Le o ai, le si ui, le whakamoe o ni kai au kākau na whaia rea. I wisa whai o mato usu. O le kamā o ngāke o le tele ki aiva. Pai ako whoka ka mōre o i o ai o rua. Ngā kouke, tāra au wai mali a kāma ka arāru na o whionga pātene. Le sa kai kari i o wāra sa wiki pa i o le kai amu. Pa whiawhoi pa i e le aiva pātene le kai amu e au pa i uma. Whionga e presidene, maru de karisia. Mai se mo vai passar com foi do mori pauina. É aso maki koma. Para o ato para falar no mau calea, calam ao a tuaku. Aí ele está buscando e o faz o ele o cara com o professor levar para o Tuafoe no mai o le tino tangata o manu lea o le anga ia. Le whakalatu mai ai le whakatewanu, whape ai le timanei ia o so pele le tua e whakawaka. Le walau le tua ia o manu, good and faithful servant, come and enter the kingdom of God, prepare for you since the foundations of the world. Auna le lei le ki o mai i le mamanu lo te mua whakapau.
vai bautisonga. Asiga o le baptiso le tua. E lea mona na aura whāwā. Seso le manu lea o le tua. Le mangongi lea o le tua. Vai mangongi ai. Vai sausawai o tino. De la po mo so pale ligi from man na lo Taloa tu le awhia tātou tutu ai, wāna palo pai. Standing here, give appreciation for the spirit of being here together, the spirit of prayer. Thank you for the hymns. Thank you for the word we share, for our loved one. May we never forget our loved one forever. Asiasiga, Tuafoe, we pray. God of grace, we thank you for sending your Son, Jesus Christ, who by his death has destroyed the power of death, and by his glorious resurrection has opened the kingdom of heaven to all believers. Grant us, we pray, because Christ lives, we shall live. There's never death nor life shall be able to separate us from the love of God. God of all that lives and dies, we thank you for Jesus Christ, is risen from the dead, offering us hope and new life in heaven. Because Jesus lives, nothing can separate us from your love, which unites us for all eternity. Ia tātou te tālo. Pea tua no mātua tua no te puawao no tai siri le langi. Mo le tai mātua whātai le apau la wafio. Wāna ngā nuenga whaola Keriso lo warpele. Rona maliu kaluse, na whao mati ai no mātua woti. Rona toi tu māna mālo, na talai whai te toa le langi o i mātou. O le māna mālo le toi tua Keriso, mātou te toe sa lotu ai, o le atua alofa. Wa le aisi mea whai ai whate te Asiga, o alofa le atua mausili, le Jesu Keriso le whaola. Le ali ie, o lau fiu e le tas, le ola ma soi fua lau le, le whaotu ngātangi Keriso Jesu, nā afu ai le tai amua, le tai ao le talalele, le tai ao le mia ma le fia. Ie o mamoe te asa, whangwhang e Keriso e ai lātou, whaofu ni la e o tau samaanga, ma le pāma i o lātou ao, e pese ma vi i atuai le tua tupu o tupu, e le tu tamatau o le langi. Ia Asiasiga, Tuafoe, koe moe mu e le pati a wala i le langi e mātafi. Te alofa Maria, a te moe kasia, e a te moe leli, Maria o Whirioma, Maria o Jesu, o wa, Maria o Sinare, Sua, Ita se ranto tunatansara, Ira o nere, Sua somato woti. Amen. Ingatma, lana, ia. Heora na miha sarantala, rape koe pone na sopa whaka laha. Amen. Ifatasi leli mauto. Ifatasi o ana.
whawhia mai le tua ina whamangiana lasi e tātou le nei aso, le o le aso koe tū, le sua whatamā, o le alo, o le ana ka ia. Amen. O le tātou sāwi ka ia, o ia, o le manuia, o ke riso. Let's wife after.
I know. How's your knee? From the beginning. Oh, okay, so you actually took on your crutches. Yeah. How did you? Yeah, make happen from your. You need to soothe him. You need to soothe him. Hi, Brina. Hi, Brina. Oh my God, so you fell down. Yeah. You wait on it, yeah. Hello. Oh, mate.